Yesu ashimwe. Katuzamura ibiganza bari mu materaniro. Waje mu materaniro azanye amaboko abiri ayazamure. Ariko nimba wayasize tuyazamure. Tuzamura ibiganza rero. Haleluya. Hari uwo nabonye ninkawe yasize harahijya. Muzamura ibiganza. Imana mwije baheze umugisha. Mwese. Dushimiye Imana. Kuko birizivuga ngo dushime mu bibi no mu byiza. Habaye nimugoroba tubona inkuru mbi irambabaza pe. Naje tameze neza. Tugira ikiri umwana bagonze numva ndababaye. Ariko hano mwisi wihangane meri. Abanyaburundi bihangana Imana mu ijuru iri kumwe natwe. Tugiye gutarama kandi nta kindi nico mukomeze mwihangana. Merci nta makuru yari yamenye nyine. Imana mu ijuru heza umugisha. Hama dushimiye Imana kuba iduhaye kano kanya keza. Naje ta gahunda nirwanye ntabwo bambwe ngo ndabwiriza. Ariko ngiye kuvuga umwanya mutoya nimara nicare kuko gase naje muri stage ngo murangota ngo mufutika yaho ngaho ngo muraguma mukota. Oya ahubwo gato gato twese kugira ngo tuze gusigaza umwanya wo gutarama. Ama dushimiye Imana rero twagize ibihe byiza mbarara. Abantu twajanye Imana mu ijuru heza umugisha. Jewe naje hano je mu bukwe bwango uri yavuze. Ibyo byatuzanye hano. None igihe cyo gutaha kirageze musigare amahoro. Musomyi mwiza wa Bibiliya Daniel 6 no ku 11. Nabiyebya nandukanya nayo. Ibyo bitabibiza nishingiza. Subiramo Nkogezaho kamera nambura uno mupira siko hari kibazo se munyihanganire igezi byo nifu saugo nifuza hose niwe tuzuzo Soma Daniel 6 no ku 11. 6:11 Daniel. Maze Daniel yumvise ko urwandiko rwashizwe. Amaze kumva ko urwandiko genda bukebuke numukwe wanje. Amaze kumva ko urwandiko barusinya. Amaze kumva ko amakuru bayasinya. Aho agira gute? Ajiwe. Yamafata urugendo ajiwe. Kandi amadirisha y'inzu ye ngo amare gushikiwe iwe wumve hano rero. Bwana asifiwe. Ngo amare kumva ko urwandiko rwasinywe be ngoga ngo ajiwe amare gushikiwe tiyarekera aho ngaho ngo arangize ngo afata amadirisha y'inzu yiwe ngo agira gute ariko Patrick yarakinguye ngo yarakinguye amadirisha yerekeye Yerusalemu yari yerekeye Yerusalemu aho akomeza kujya apfukama 3 tiyarekera aho ngaho aravuga ngo nje nzoze mfukama 3 ku munsi mu munsi asenga Imana apana kuja gupfukama ngo wakora ibindi ngo urumva ngo agasenga Imana apfukamye aho tegera makuru asenga Imana ye akayishimira nkuko yarasanzwe abigenza. Amen. Kuva 12 no ku 13. Wisha wabayumbe kuni kubonana wisha wabayumbe
kuri kubonana wija wabayo kuri kubonana wija ayumbe turi mugi uranzi mugi mumaze mwicara nasaze kera ngasomawa kuva 13 mugi uranzi kuva 12 no ku 13 some mu izina rya Yesu. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo nanjye ubwo nzabona ayo maraso ari ku mazu yawe zabanyuraho. Umuntu wese uzosiga amaraso ku nzu yiwe uzoca kuri iyo aho nta cyago kizababaho nubwo ibintu byose bizoza imfura zikagenda ibiki bikagenda kurumva ati numara gukora ico kintu numara gusiga amaraso nta kintu kizoba iwawe ngo kibarimbure Patrick Mana ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Amen. Tuzamura ibiganza rero ntangara ni bara. Hallelujah. Amen. Tugiye kwanira ijambo minota mikeya. Iri jambo rivuga ngo numara gusenga ukishugwa be ngoga numara gusenga ukishugwa ugasubiza uzoze gushima Imana. Numara gusengera ikintu icyifuzo cyose wari ufite ukabona urishuwe uzoze gushima Imana kuko abakristo benshi babayeho Bwana asifiwe. Hallelujah. Kumufate clavius abakristo benshi babayeho basaba bamara gusaba icyo ahora usaba kavango je Patrick reka sengere sindashakaga reka sengera umugore namara gusengera umugore uw'Imana nasengeye Imana yamumpe kibagirwa gushima Imana. Namara kumusengera nkavango Mana numpeza kino kintu nasengeye ni numara kumpeza kino kintu nasengeye nzagaruka no munsi yawe nshima Imana. Ndetse abantu benshi byo ngibyo birabamaza basigaye baje no kusengesha ku misozi bakavuga ngo nje ngiye ku musozi ngiye gusengesha kino kintu ariko warangiza ukibagirwa gacha ucakintu wakigera ukavuga ngo utange haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya. Abantu benshi bari bagwisho kintu ugasenga ugahora mu buzima bwo gusaba gusa wowe ntakindi uzugenda gusa ugasaba ukavuga ati Imana ni ikora kino kintu ngoga we boros Imana ni ikora kino kintu zoshima Imana ariko wamara kwishirwa Deborah umukobwa waje ukibagirwa gushima Imana. Dutange haleluya. Bwana asifiwe. Dusomye amakuru meza hano muri Daniel umwami Dariyo ngo bwarakeye gucya mu gitondo ngo mare guca aravuga ngo ngomba kugaburamo igihugu canje mu ntari 120 mu ntari 120. Bwana asifiwe. Mu ntara 120 fata kala tapio hasa. Bwana asifiwe. Aravuga ngo ngomba kugaburamo. Bwana asifiwe. Mu ntari 120 bukeye aravuga ngo kandi muri abantu bagabo batatu aravuga kanya aravuga ngo hari Bibiliya yambwiye ngo hari monde Daniel ngo bukeye ngo bakabana n'abagabo bandi babiri ngo baravuga ngo tugomba kugirira nabi Daniel bashaka amategeko yose yofatisha Daniel barayabura bashaka amakosa bamushaka ariko nkuwo shaka amakuru ku bantu
kubu ngubu wo gushakamo amakuru bakavuga ngo reka tumuhige muri sauna, reka tumuhige muri restaurant, reka tumuhige mu ikawa. Wo gusanga he mu rugamba abantu rugamba rurabisha. Ariko Patrick urugamba gwisha abantu Freddy, abantu nyine urugamba rurabisha. Aho ngari baza basanga abantu benshi. Aho niho amaze abantu benshi ubu ngubu. Ariko Imana urugamba undi muntu nabi gutya. Ariko mbere tuzo fure wamaze bashaka amategeko yose yafatisha yo mufatisha Daniel bamura impamvu nini baravuga ngo tugomba kumusanga gusa mu gitaramo. Niba gusaba bavuze ngo reka tumusange mu gitaramo. Niyeragabirira mu mutima we kutaziyandurira ikintu icyari cyo cyose tugambi bituma Imana yo mu ijuru imwizera we ikundira ku mwami bituma Imana yo mu ijuru imwizera ikundira ku mwami Hallelujah! Baragenda ku mwami baramubwira ngo mwami Dariyo icyo dushaka wowe gusa twemerera dusinyire hano hantu mbere yo gusinya uzoza ubanza usome ngo maze bamushanira urwandiko papa ngo maze arasinya umwami ngo arasinya ngo mare gusinya mutegera amakuru bona se aramubwira ngo nguru ndabasinye ariko aje gusinya aravuga ati neme nubwo ngiye gusinya bino bintu izi ko Daniel ari umukozi w'Imana izo sinya byose bona se ibyo sinya byose izi ko Daniel ari umukozi w'Imana ariko dutanga haleluya ibyo sinya byose nubwo kubisa no kasha izi ko Daniel Imana yiwe iramurinda ngo mare gusinya mwumva amakuru rero bona se longaye warasinya ngo mare gusinya ngo barangize ngo amakuru aramenyekana baravuga ngo umuntu wese uzofatwa usenga Imana wese ngaye makuru baramanika ibyapa amajurnale barangiza Daniel yirengagiza itegeko ryane ry'umwami aravuga ati jewe nubwo basinye kuriye ngo ga zoze ngenda gusapfukame mu cyumba cyaje senge ayiwa we ese kuba nyine bavuga ngo abantu bareke gusenga woje nk'iryo tangazo bakavuga umuntu bazomufata gutya ngo niba gufata ariko Imana ndabonamo hose garamo nka batatu hano nka batatu jajanirata umusaraba wa Yesu wa mbere ziringiro oya zajandirimba urukundo rw'umuke waguye mu mwisima jajanirata umusaraba wa Yesu wa mbere ziringiro haleluya wabaragiza ibarava ngo tibikunda ngo yamagenda ngo ashiki wiwe wafungura amadirisha ngo mu nzira zigana werekeza mu nzira zigana Siyoni ngo akazasenga gatatu ku munsi ngo akahamagara Imana yiwe kavuga ngo nubwo bino bintu zabaye Imana ndi kumwe nawe angwa mazara hudumi kuriya iyo hudumiye hari abantu baba uzuga ngo iyo hudumiye neza hari abantu baba bakurangiza ngo maze baramurangiza baravuga ati kwere Mana ngo umwami ngo nuje kureba ngo baragenda basanga nyine yapfukamye ngo yasaze neza ngo maze gwirizotegera ngo usanga ngo baramufata maze baramujana akora abantu bazi gufatana bigeze kumufata umunsi umwe hari hakujya bakaza banjana gutya kuri hari abantu bazi gufatana gusuza umubwira ngo ngorera kino amaze bakaguterura ngo maze baramufata ngo baramujana umva kunde baramujana ngo ariko ukuntu bamujanye ngo yagiriye afite confidence hari igihe uzugenda mu bintu udafite confidence bwana se niwe yagiye ngo afite confidence yo warangiza ngo Imana ari kumwe nawe bwana se muri zontare ngo zari zimaze kirekire zitajye debora ngo zishoje amaze ngo bamutegurira uvuga uti Imana izirinda amaze Imana ngo izimara mu bukana irazihaza kandi ngo zari zimaze kirekire zitarya amaze ngo Imana ibana nawe ngo mu gitondo mu rukerera ngo umwami Bibiliya nasomye hambwe kanya ibitotsi ijoro ryose
aratona ngo buke ngo byuka mu gitondo kare ngo arangize ngo hagarara hejuru ngo se udaniye ngo se y'Imana ngo ukorera ngo yabashije kugukiza aravuga ngo yabasha kunkiza ati yabasha kunkiza ati ahamagara abakozi bibarwa mukuremo kandi nimara kumukuramo ndababwira icyo mukora ati dukora iki ati umuntu wese wagambaniye mugende mumuzane n'abana biwe kurumva buri muntu wese wamugambaniye mugende mumuzane n'umuryango wiwe wose itonde mugende mumuzane n'umuryango wiwe nimara dupime zino ntare turebe ukuntu uzogenda wamaze barabafata mw'intare zakazi basamira mu birere wamaze zirabakona kuva uwo munsi kugeza ubu bamavuga ngo tugomba gusenga Imana yandi ya Daniel kugeza ubu ngubu twatuvuga ayo makuru dutange rero tuzamurira amen dusomye andi makuru meza hari nimara mbabwira ibintu bine gusa nami nicara dutarama twama dutarama igitaramo ciriye mu birere dutahe Bwana sifiwe dusomye amakuru meza hari muri kuva Bwana sifiwe twotanga haleluya tuzamura ibiganza rero haleluya muri Daniel bagumye kuyambwira ngo nyavugeho Bwana sifiwe niyo mpamvu ngiye kuyavuga tawe nahaga nuko babimbwiye muzi ko Mose yavutse igihe kigoranye amare kuvuka igihe kigoranye niho twasomye ngo Bwana sifiwe muri Israeli bari baba muri Egiputa ngo barangize umwami Farao ngo bukeye ngo abona ko bororotse ngo amaze kubona ko bororotse Debora umwami Farao aravuga ngo umwana wese w'umuhungu wese w'umunyesiraheli uzozuvuka azoza temwe ariko ngo hari ababyaza babiri b'abagore nibo bakaza babyaza aba babyaza babiri b'abagore nibo baravuga ngo ikintu tutazokora amaraso y'abana ahubwo mwami two kwemera twebwe tugashira amajosi hano ngo abana tibikunda amaze ngo Mose avuga igihe kigoye Bwana sifiwe haleluya tuzamura ibiganza hano tangana haleluya kwamara kuvuka Bwana sifiwe ngo nyina aramuhishahisha biranga utinde utebuke icuzuhisha kizomenyekana utinde utebuke reka ndakubika Patrick ico uhisha bitinde bitebuke kizoja hano hanze ico utishe wagombaga kwica n'utacishe uco kizokwica kitakurarua siku igiswari bazavuga kizokumara kitamuua ariko Patrick bana ndatashe kabisa bye Bwana sifiwe haleluya ngo amaze kumuhishahisha ngo biranga ndatinze Freddy ngo amaze kumuhishahisha ngo biranga amaze kumuhishahisha ngo abumba agaseke amara kubumba agaseke ngo agenda he kumuta mu nyanja ngo umukobwa wa Farao nasomye commentaire ngo afatwa ngo n'icuya cihuta ngo amaze ngo amanuka mu nyanja koga iyo ni commentaire ya Bibiliya nasomye ngo yafashwe ngo n'icuya cihuta ngo amanuka mu nyanja kugira gute koga ngo amara gushika mu nyanja ngo arangiza ngo akantu kari mu mazi ngabi ngo amara kukarangiza gutya ngo atuma abaje ngo mugende mukanzanire ngo baragenda barakazana ngo asanga ari mu mwana mwisa aravuga ati mugira imbabazi aravuga ngo mugira imbabazi kugeza ubwo yakuze muzo ayo makuru ukuntu byagenda Bwana sifiwe ngo aragiye muzi ukuntu yagiye yishe umunyegiputa n'ibiki byo simbitinda pavu nzinga zogaruka Bwana sifiwe mureke babwira impamvu zingahe abantu bizabituma badashima impamvu ya mbere ngo nukwibagirwa abantu bunyine baribagiwe papa ukibagirwa hantu Imana yagukuye abantu benshi bashitse hano mu gisagara baribagirwa ako muziruguru tukigira amaboti boti je nateye boti hafi ameze nk'atanu kazu ikiraka ugasidira ariko ushitse mu gisagara ubunyine kubera ubunyine abantu bafite ibirati ibihumbi n'ibihumbi warangiza kurazamuka kuribagirwa hantu Imana yagukuye wowe urinde ibuka hantu Imana yagukuye ni maruza gushima Imana
ibukantu Freddy Imana wowe Imana yagukuye Freddy ejo bundi uri Goma Freddy ngo ndamushoboye ejo bundi uri Goma duri bukavu mu gitaramo Freddy wibagiwe handi Imana yagukuye kurashikana mu gisagara ntukiramutsa abantu sigawa mugenda gutya ariko dutange haleluya dunia yatusuye haleluya abantu bari bagiwe bashite mu gisagara bari bagigwa wibuka andi Imana yagukuye Imana kirakugirira neza tuzi unakora ejo bundi kurabona umuntu wagufasha warangiza ukuragenda ntukiramutsa abantu iwanyu hari imodoka mwari mugira ariko abantu basigaye batunga imodoka ubunini tubakiramutsa abandi ngo wagize ngo ufite ifaranga ufite izihe faranga uri umukire wa he abakire bazabaramutsa abandi dutange haleluya haleluya abantu bari bagiwe handi Imana yabakuye ariko mana patri Imana izo ndinde kwibagirwa Imana Mary kuribagirwa handi Imana yagukuye ibwagiriza ariko mana yaje kwibagirwa handi Imana yagukuye Mose kuribagirwa ibuvira unene umuhungu waje kuribagirwa handi Imana yagukuye warangiza ngo wabaye mustare ngo kuraca ku bantu ngo Imana ikugire neza igufashe microphone usigaye ubwiriza none ejo bundi bakagutumira hari kusigaye boshika mwivuga butumwa bakubwira ngo se Fred ameze gute nguriye ngo asigaye yarabaye musambanyi wamufatiye mu Herode Imana ikugire neza kuri abantu basigaye bicanamo hano musigaye mwicana namo mwenyine ukaza wica mugenzi wa murundi ukavuga ngo reka mwicemo nakubaza amakuru y'uyu mugenzi wanje ukamubwira ngo yanguriye yaraguye ngo ni igitangaza ngo ubunyine ngore ariko Mana yaje muramaranye dutange haleluya haleluya abantu bari bagololoka abantu bari bagiwe handi Imana yagukuye usigaye ugira utuntu dukeya ukazama wizamura ibitugu kurabijana ngo hari abantu babatunzi bakurusha tuza bikuje gushima Imana reka kwibagirwa handi Imana yagukuye nimba Imana ikugire neza papa arukano irindi jambo rya kabiri rituma abantu badashima kwibwira ko izo ufite biva mu maboko yawe kwiyumva ko izo ufite biva mu maboko yawe izo ufite njewe Patrick nawe izo ufite ntabwo biva mu maboko yawe izo ufite biva ku Mana imunsi Imana yabigukuramo gutyo wosigara uhebebe hano muri no muhano kwibwira ko izo ufite ngoga kwibwira ibyo ufite Wilson kwibwira ibyo ufite Maku ntabwo biva mu maboko yawe biva mu maboko y'Imana ntabwo biva ufite ntabwo biva mu maboko yawe papa umva nkubwire biva mu maboko y'Imana igitondo kimwe Imana izigira gukina nka mixer zizamura ikongera kandi kamanura umunsi yofunga bajye wakazusuzugura nibo bagufasha ikindi kintu cyanyuma ubwibone bumaza abantu ngo mwumve hano makuru bona sivyo ndarangije nushaka kugumuza ubwibone bumaza abantu ngo umwami Nebukadinezari ngo wagazanto hejuru ngo amaze ngo yikubita ngo ku mutima aravuga yikubita ku mutima aravuga ngo Babuloni yaje niyubakiye Babuloni yaje ngo amaze Imana irarakara Imana ngo irarakara Imana yamubwira ngo uzomara imyaka ingahe 7 uzurisha ubiriye mu gihuru wipso uba mu gihuru kandi umwami yarabaye mu matara yarabaye muri za mayonnaise yarabaye mu bintu byose kurumva umwami kuntu yarabaye yarabayeho neza ariko maze Imana yamubwira ngo uzamara imyaka 7 ngo uzurisha iriyo mu gihuru ariko amafepo ye ariko abantu bari bagiwe bwana siwe abantu nyine bangukubita kakantu ni mara ndangiza muzamudu wabambiwe Yesu kaka mbere y'ibyo kaka aya zamu
none mureke ibyo mwagiyemo byose muze hano ku gicaniro cy'Imana muze hano kugira ngo ejo icyo usengera cyose uzoshima Imana ijambo ry'Imana ribaganze amen Amen. Barikiwe sana.